Kajing ngatu kana syapang ubriu ubakamla ya kakam banya jingieit. Don ki arngut silok, ka kentai ka kertang ka amret bat usenrang ukertang udrit. Kini bro arngut kilap satang banyama yannya namar bom juyok por watang ban bam bandi. Ha koi kesngi ka amret kelapen krek ka bam babang ka sakti ka sakjat na ka benta udrit. Kenang ba enda ulawan na jingtray unsum unsaj bat enda ula depsum kinyo ya bamja kam kloy na marba udrek ju dan por. Ka amret kampat dep bamilade ka aplang ya udrek. Enda ladap sipo siteng udrek ulawan hayeng. Ka amret kalasay ki pliangja banya bamja no bat ulok jongka. Henry udrek ulaong. Amret ngadep bamja bat ubas ha office. Ka amret kam ongi ka buno ka pliang bat jala deru kam bam jasyu ka tiak la ka tiak no. Ka amret ka yai pen kre ulok ka bam ka di man la ka sngi tang ba udrik juan bam ja hayeng. Ka amret ka sach phone ya ulok jongka ha ka por ba udon ha office. Henry udrik bun sin uong ba ngadang bun kam ngan sa phone mga ho amret ap sipang ngan pendep tang kane ka way ka file bat ngan saya kran bat pi. Ka amret ka snowman shibun. Ka amret ka ap ba udrik un sa phone niya ka Henry udrik hadu ba undawan hayeng ru u khlem phone niya ka amret. Tang suwan udrik hayeng ka amret kelapen at ya u. Udrik ula ong balay amret pilet dom niya nga. Balay pimso klan niya. Ka amret ka sngap bet la ka sngap namar kladom palat ya udrik. Ka amret kelaong ya udrik. Kakam ayu ka ba pitray hadu ban bam bandiru pim lapsyu pi kordor ya kakam ne pi kordor ya nga. Udrik ulaong ya ka amret ya piru nga iet ya kakam ru nga iet. Lada klem kam klem jam ru kumnu ngan pendap ya kicing dan kam jong pi na ngan yo. Ka amret kalaong la long palat kene kakam jong pi watang ban yakran bat nga kalok ru pim dan porsyu. Udrik ula kro ya ka amret bat ulaong wat judom semen kemi namar nga bunkam palat te ha office. Ka amret kalaong bunkam ayu kata watang ban bamja haying ru lapsyu. Udrik ulaong tomap ya nga. Ka amret kalasyu sengap no namar ba uday ulok jongka. Udrik ulaong ya ka amret basibit dengan wan kloy no bat piru amret dang krek ngan sawan syaw mga. Udrik pula ong biang ya ka amret. Sipit tenai set jasu ngin nyale dinar no teng-teng. Endala day ka por henyo baje ka amret kladep krek lepa ba unwan syaw ulok banya le dinar. Henry ulok jongka u khlem wan hakata ka janmit. Enda udrik ulawan haka por sipo baje ka amret kladom palati udrik. Udrik nucu banong kumno ya ka amret nama ka jingbun kam palat ha office. Ka amret kala charai sniu yu udrik pat kala ong. Pidon samlane taka daw pim la porsyu ban be yang nga kalok hayeng. Pila habbe tangga banabar namar kadang thamai. Udrik ulamaya ka amret. Balay pikran bit kumta ngam dan samla nga itang ya pi. Day namar banga bun kampalat ngam yo banlay denar bat pi. Ka amret kala ong yu udrik. Ngana le bha bat burom ya pi. Henry pi pim ken kordor ya ka jingle bha jonga. Ki jingle bha jonga ki shulong le no namar ba pim don jingieit. Ka amret kala ong drik. Toray no manta pila ya ngane pila ya kakam. Udrik ula pensutu ya ka amret. Henry ka amret kam sngap syu kala penbor ya ulok bu unjit tang kaway. Udrik namar ba kala penbor palat ka amret ya u ba unray tang kaway. Udrik ula jit ya kakam. Ka amret kala mino na ying jong udrik namar ba ka sngautu ba udrik ukam it ya kakam ban ya kalok. Bat ka amret kala lej sano sa ying jong kakmi. Kat badanya kisni kipor ka amret kamla ban klat yu udrik namar ka iet ya u. Henry udrik pat namar ba ubun kampalat judan por ban berkat ya ka amret. Dap kumbashi benai suki jai udrik ulas dangkan mau ya ka lok jong u. Udrik lada uwan hayeng ru. Uklem kan mau ba ka amret kam don hayeng. Usngeu kumba ka don hayeng.
Henry ke amret kalalej hayeng la jong. Udrik lada udan ha office ro ukwa ban phone hayeng ban nyakren bat ke amret. Henry ke amret kam ban syu hayeng jong udrik kalalej sa hayeng jong ka kemi. Udrik suki ulas ngiu thu pat ula perkat ba mentoy ayu bangan trekam khlem don nong bam. Kat ba udrik udang syong ha office. Udrik ula perkat. Ani ngalale biet shisha ngam kenyi ye ka jingle bha jong ka lok yanga. Ka pisa ngan le ayu haba ka amret kam don mat nga. Udrik hakata kasngi ulale dang kloy hayeng bat ula shemi usabi kali ulale wut sayeng kemi jong ka amret. Ka amret kam ya tu sepang jong udrik halaka kemi katip tang maka marway. Enda udrik ula poy hayeng jong ka amret kalaong balay piwan sene. Udrik ulaong amret map yanga ngalale bom kenji saya pi bat yalet no sayeng. Udrik ulaong ya ka amret kam mentoy lada khlem mapi bangan trekam na marka spa kam la bantiet ka jingieit. Ka amret kalaong drik lak biang tang ma klak snyo thu ba kam mentoy tang ka pisa wat jupan map yanga. Udrik kalaong bangan num let tresyu ngan syongno hayeng bat pi. Ka amret kala kren kai bat kalaong yu udrik. Lada ngan let sa bat pi sayeng ngin nyabam na ka haba pi ong ngam let tresyu. Ka amret klatur hajan jong udrik bat kalaong biang. Drik pi day ban let tre tang ba om kum mapi. Pim lap syu wat tang ban bam bandi. Pim judan por ban nyakran bat nga kalok. Pi wan tre ru si po waje menmit. Udrik bat ka amret clear kilang bat baro arngut kilawan paino sayeng lajong. Ha ka por bampat salang ka biang lada don pisa. Henry anda ngilaya salang khlem ka pisa te jenjar banyo jingieit. Khlem ka jingieit kam mentoy ban don bun ka pisa. Henry khlem ka pisa en le ayu tang ka jingieit. Ka jingieit ru don kam ka pisa ru ngidon kam te ka jingieit ru kan next kam. Lada episode tenat sengopan like, share, but subscribe ke channel. Pisau tenat kena kecing ngetuk kana sa komen.